media bitum phana kiro pipar piglo na tum phana account di thega po ni katu ko be solang dora pandame na tum la press kote tum boy pen Karbianglong Morning Star family pen karton pa pejelo karton ji Karbianglong Morning Star football club non I-League second division khela po lage Karbianglong arat akhir jumi pasin tum khadam lo ke damtang kan suini ra inkora ni kora po season usini tum phan I-League third division pen second division non phan tum phan qualified lo ben non bangke India lo team na ke bang si chedan po na pen so inaugural match mate ke chingsi ka pathu ke Kasa stadium long si pathu po Karbianglong Morning Star la pen Sudewa Delhi ambos pathu po asi Karbianglong sorang dora phang chuni la hello na jong pena qualify fora chi team lote dak stadium along ekdom alira champion so pathu po asi kadu itame na kelang pe pan chuni rigo so I-League lo ticket ke on person ni tum mathalo ticket system do thai sameno mat fix kalila jongsi kenando pule tum jongsi ra tum kenando pule tum akijoi pidata thek sameno mat kini tum management tum benching wai bomla ticket system ni mat kali de thai mini same ticket kini tum print bomlo same jongsi management tum jongsi ticket pe nang ni pule akijoi te pidata thek nasi na ning binang ne nang tum kadu we tamne ke bang kan chini rilo Itulah 2024-25 season I-League 3 long ke winner ma runner up ma ni tum ke alage qualifying round asi sia format do all India Football Federation pen CMS competition management system sia format pen kulote winning two teams ke kaita sia kene pen playoff pen select pon asi ni tu tame chuning hini ke select polo pen third bang ni tumangke itum bangke current year bang dunung le delo same nona year bang sin tumangke kala dunung Macam so pinning a session along team manager na coach ke ini methang matke manager lo then coach bangke Khogen Singh pu Manipur pen e-license ate competition management system guideline ate mate all India Football Federation pen ka pathika tengke ela so tournament mate I-League second division ka pathulong ke license bangke head coach bang e-license bang ni tapen jitu assistant coach bangke b-license bang ni asi e-license bangke Khogen Singh lo Manipur pen ilul bangke award dan la Nagaland pen selang litung lo pen apart from that litung technical setup strong ho se itu methang sia pol bang silang bom Nana Ponglong team ko ando la pen kono na pen su non ladak home match lo mangke itu kadu we all India lo ke ni majong le pulo team na ke ka so bom pen itu me ko pai lo pen cheki gali India bom on 18 si patu jadi I-League second division asi la so bom pen Karbianglong Morning Star Football Club ta isia team lo son si Kerala pendo Bangalore pendo Delhi pen team ni do Goa pendo son si kadu we pang pen team na ke do asi team na ke mo ame ta team pli patu po keni tum home matches lo so phi away matches ta meni tum kala ran thuji asi mo la chiklo yon ra chiti man ba to la so league ding asi April la chiti man ba si la so class thuji ente la pena pathuji phan players atum fitness pen ke angko professional in terms of fitness ke nitum well prepared lo like por si than box tame non marke player kadu tame injured ave mission sa tangkring rang si sik ding lo asi kad krem khai ge like kadu the ching lo part of the game khila long se jitang khai ba hai la bang khilam par sani ituma team tunda tima players tunda non marke mentally fit thang problem ave and physically pura prepared just a time to pin up la elimination match along chip guess some guess isi lata nani tuan pachini ni rong lo All India Football Federation guideline thing si so tournament ke official match to si halada pen iri tum jong si chop high to te chip guest chip ha long mate phaphedet tame thangla ma la ke iri tum da jitu local team mate host team tum kupima ta decide lo asami tum thekam long long election Karbianglong ke general assembly election ko Assam legislative assembly ya general election ko bosi atu ta BJP ka bosi itu mate Karbianglong chief executive member Dr.
tuliram no hansar si hangi pusi tu mathalo same alang lia por person ne yung si alang lia por chiton pulte alang li pansi tum chief guest som hangi na tum han si kapasini yang tum la hello ni tum 27 mate pena pathu det pena phirote ave match isido tarik ini ala tarik ini khela damji tarik ini ke pathu dami lake United Sports lage United Sports long sebatu dami itu lage South Natu pen la sofi kali South kali United Sport lage gini bon ni mata tente North India bon pen son taksi nine ni bang aku home match lada asi lason teng si bang bom lo adit itu ma fixer na tum han media pan apa sin det po mona tum lale baca time ni yang tum lale sang pi det po 27 ko 2 sek tarik ini bang ini tum ave match kelan po so fiken 9 kosong si ko bang tu bom kadu ko vedang itum mo 21 April dado 9 api 15 April 21 April kosong pachi dun ron itum khela to po ki jut sia match bang ini tum 21 April sepatu ji lalu